Owakha isizwe silondoloza usiko lwethu. You are listening to Asakhaneni only on Salus FM 93.8. Sanibonani babomhle, sanibonani abalaleli bethu baka Salus FM 93.8. Siyathokoza kakhulu ukubani sihlangane lani ngalolu suku lanamhlanje. Uhlelo lweni Asakhaneni. Uhlelo lwelu siyahlala phansi sisithi ludingide sixoxe indaba ezisogudwini, indaba ezifihlakeleyo, indaba lapha ezingajayelanga ukuthi zike ngokuxoxwaxoxwa nje nxa sihlezi khonaphana sizidlela nje. So indaba ezijayele ukuxoxwaxoxwa. Okhulumayo nolibingelelayo yimi owenu usisi Oxy uMadawu uMavodloza. Ngizacela abangani bami engilawo namhla babingelele abalaleli. Salibonani balaleli, siyabingelela kuzo zonke izindawo lonke lisilaleleyo uSolus FM. Igama lami nguPhumuzi Moyo. Salibonani balaleli, siyalibingelela kuzindawo zonke. Silamukela njalo kuhlelo lwethu Asakhaneni. Okhulumayo ngubahogwe uPhethimo. Abalaleli bethu abathandekayo, singena ku part 2 okamalukazana lo mamazala. Sithe siphetha ku part 1 sathi laba abantu bongu2 bangubukhosi obala ekhaya. Bonke bangama leaders, bonke bazindlovukazi zala ekhaya. Yikho lapho esiphethe khona siku part 1. Masingena ke kusigaba sethu sesibili, kumamazala lo malukazana. Singakhangela esintwini sethu thina abantu abamnyama, umuntu ongumama nxa ezokwenda akayendeli kuphela kulomthathayo, kodwa usuke ethethwe ifamily yonke eyango lomuntu onjani omthathayo. And nxa singakhangela la athathwa khona umuntu oyiqueen la ekhaya, umamazala ozala lumuntu othatha lo umuntu obuyayo la ekhaya. Right. Singakhangela ke khona lapha kuba khona nxa ingena lawana umakoti, njengoba sike saxoxa kakhulu ngale, kuba khona izinyembezi, ube khona ukungezwani. Kwesinye isikhathi phela bayakuhlukumeza sibili umalukazana, ubhode ngalo ukhale, uthi ungani uyazisola ukuthi kathi khona lapha kodwa ngalandani, uphinde uziduduze ukuthi hayi kodwa ngalanda ini, ngalanda umendo lapha ekhaya. Yes. Sizwile lapha ukuthi kulezi ndaba ezabomamazala abazizwi ngathi sebesunduzele khatshana lo mntanakhe lo othetheyo. Uzizwi ngathi yena kasekho duze, uzwi ngathi ngokungena kwamalukazana lo sokulomphandlo la phakathi kwakhe lo mntanakhe ongumfana othetheyo la. Kube kanti hayi akunjalo. Namhla ke sizazama ukuthi sikhulume, singene simpandeni phansi khonale kusigaba sokuqala besingalikha phezulu, kodwa namhla sizazama ukuthi siyempandeni siphume lamaqiniso wonke esingaba
sizama ukuthi abantu besale njengomama nomalukazana osisi lapha ekhaya kuhlalisenwe kuhle. Phumu, njengomama wesigabeni njalo umama ozela abafana, ngiyethemba ukuthi usuke wakubona phela kusenzakala phakathi kwabomamazala nabomalukazana into yangikhona naleyana. So ungasincedisa njani laphana Phumu? Ngiyabonga ithuba ongipha lona Nkosi. Sengike ngabona i-community, ngabona izihlobo zami, ngabona abangani bedlula phakathi kwesimo sena lesi sokungahambisani kuhle kwamalukazana lomamazala. Ngibone ngingumama ngibazela abafana bathetha abantu. Nxa ngikhangela umfana wami yabe ngibona ngani yazi sengimluzile umfana lo usethethwe ngumakoti. Sekungani kulesikhala kimi esiseleyo ukuthi umntanami vele ngizithola sibili ngani ngiyalahlekelwa kakhulu. Kodwa ke ngelinye ilihlo ngingakukhangela ngikukwamukele ngikuzwisisa ukuthi hayi umfana wami sethethe njengoba lami ngathathwa ngaba lethuba lo baba wami. Ngikhangele ngibona ukuthi khathi kuyini lokhu bese ngibona ukuthi hayi no, angiluzi umfana wami kuphela, ngilahlekelwa ngumfana wami, kodwa ngithola indodakazi ngoba ngivele kangilawo amadodakazi, ngithola indodakazi. Nxa sonke singabomama singakukhangela esigabeni sibona ukuthi nxa uthola umalukazana ekhaya kakula kulahlekelwa, ngezinye indlela wena nguwe osugeyinile osilendodakazi ekhaya. Nxa kulabantwana abathathu uyabe usulabantwana abangu-4, bengathatha bonke abafana bakho bongu-3 uyabe usulamadodakazi amangaki? Amathathu. Kudingeka ukuthi sonke mina mama lendodakazi lesengiyitholile sibambisane kikho konke, sincedisane ukuze phela sizaphila ngokuthula, silokuthula. Ayikhona ukuthi sihlukumezane. Ngibona isikhathi esinengi omamazala siba lolaka kumadodakazi lawo esiwatholayo, sibe hashi sibe lokwana kokuthi umntwana abantu uyabe sehlele thithibele fela ngaphakathi kodwa engelanto angayenze phongukuthi ngiyakwamukela ngumendo njalo. Hayi, njengalokhu size ukuthi sizokwakha sizokhulisa isibongo saleli khaya, sizokwakha umuzi, sonke sobabili seza. So kumele ukuthi sithandane, sibambisane, konke sikwenzayo sikwenze ngokuthula, okwenzela ukuthi sizaziba lempilo enhle. Kuba yimvamo uthola omunye esehlale le-stress, uzwe sekuthiwa usele-BP. Kuyikuthi kasibambisane, kasizwelane, kasithandane, asithandane nini makoti lomamazala ukuze lesi sibongo sizakhula futhi siphile singahlukumezani. Siyabonga Phumu. Uphumu lokho egqugquzela laphana ukubambana lokuthandana kukamalukazana lomamazala. Abe sesithi yena usuke nje kube kungani kulocubu, asuke ngani umalukazana uyancindezelwa kakhulu la ekhaya. Bahogwe nalindima udlule phakathi kwakho uke waba ngumalukazana, kathesi usungumamazana. Ulolwazi kumbe ngithi usiphile kikho kakhulu ungumalukazana. Bekukuphatha njani nxa ukhompea kathesi, nxa uqathanisa kathesi ubumamazala bakho lobumalukazana bakho ngale, nxa uqathanisa kathesi ngesikhathi ungumalukazana ngale ubuphatheke njani lesikhathi kathesi sungumamazala ngale?
Ngiyabonga leli thuba ongipha lona Akusini. Nxa ngikhangela mina ngikhumbula ngisikhathi ngingumalukazana. Okunye engikunanzelelayo yikuthi nxa umuntu ezokwenda esiba umalukazana, okunye uyabe ebemncane. Ezinye zezinto ziyabe zisenziwa ngobuncane lokuthi uhlangana lento entsha empilweni yakho ongazange uyazi kumbe ongazange uyiplane. Kwesinye isikhathi umalukazana sisuka kungabi lokuzwisisana nje. Umamazala uyabe ekhangele ukuthi ngumakoti ozokwenda ethi ngumuntu omdala. Kanti umuntu lwana ngumntwana mncane usazodinga ukuthi ewondliwe. Kube sokusiba lephutha-ke lokuthi ozokondliwa futhi laye angase wakunanzelela athi mina kantshelwa lutho, mina ngimdala njengoba sengizokwenda nje ngimdala. So nginanzelela ukuthi khona nxa singakhangela mina ngimthathe ngokuthi ngumntanami, yena laye athi ngumama, siyaphila sibili kuhle sizwana. Uke wakhuluma uPhumuthi, umuntu kwesinye isikhathi uyazwa ngazathi ulahlekelwe ngumntanakhe. Kodwa nxa sengilomntanami lo ongumalukazana ebuye laye wathi ungumntanami, isikhala lesana vele sihle sivaleke masinya. So ngiyabe ngingalahlekelwanga lutho. Okuhle yikuthi asithathaneni kuhle, umalukazana akuzwisise ukuthi ngingunina, mina lami ngizwisise ukuthi lwana ngumntanami. Lapha lamaphutha khona uyaphambanisa njengomntwana. Laye abone ukuthi lapha mina engiphambanisa khona ngiyaphambanisa ngoba laye umdala unjani, uyaphambanisa. Ngibona ngathi nxa singaphila kanjalo singaphila sibili impilo yephambili. Ukuthi nxa singabekezelelana. Ngikhangele futhi ukuthi lo mntwana phela ozokwenda asosayizi yami. Lami ebuntwaneni bami ngike ngadlula kikho khona lokho. Ngike ngakhunjuzwa ukuthi hayi akwenziwa so, yenza so. But inkinga yabomamazala mina lapho engikubona khona babo. Angiboni ukuthi kuyafika kibo khona umfana ukuthi laye uke wadlula mababa. Usefuna ukuthatha umalukazana wakhe. Manje nje ngibule 21 years, ngibule 22 years. Amlinganise laye osele 60 years enjalo nje usele 30 something years ku marriage. Yabo? So akhohle ukuthi lo ngumntanakho enkazana. Umntanakho enkazana ulindiwe unature ubani uphume. Uyamthatha yini ngaleyo ndlela? Kumbe uyamtshengisa ukuthi izinto zenziwa so, izinto zenziwa so. Ngasingathi singabomamazala sifundi ukuthi ngumntwana lo ngumntanami njengoba uphumeke watsho laphana. Ngibona ingathi singaphila kahle. Samamo, wena njengomuntu osebenza ngithi umsebenzi wakho kuthiwa i-conflict solution specialist, yiwumsebenzi wakho. Usuhlale phansi lama-families amaningi lapho kube lama-conflict khona nalawo. Nxa sesibuya endabeni ubudlelwano phakathi kukamamazala lomalukazana, esintwini sethu kumbe ngithi njengabantu abamnyama kumbe ngithi njengama-Africans, uhlangana lezinto ezinjani Samamo? Hayi, siyabonga kakhulu ithuba leli esiliphiwayo. Hayi, le yindaba mpela enzima kakhulu etholakala ezimulini, ikakhulu phakathi kwamamazala lomalukazana. Abantu laba kukalutshwana ukuze betshayisane, behambisane, behambelane. Owakuqala into siyinanzelela ukuthi umalukazana uza emzini kamamazala lapho ngelalungelo lakhe lokuthi ezitshayele wakhe umthetho oyabe ngaphansi kukamamazala. So esikhathini esiningi okwenza ukuthi abantu laba bexabane, impiki, imgano
konke ukamamazala yena kakabi lolutho. Then okunye khona lokuthi umamazala yena kwalokheli kutsho ukuthi ubona lwana umuntu njengomntwana, umuntu ongakabi lenkambo enkulu emtshadweni. So kube sokugcina sokusenza ukuthi laye lowo laye abe sesithi umamazala atsho ukuthi uyanyeyisa. So izinto ezinjalo. So esikhathini esiningi sinanzelela ukuthi kunzima ukuze abantu laba bejwayelane, bebonde, njalo betholakala behlangana bengabantu asebenjani, asebekhulile. So yikho esihlangana la ukuthi hayi umalukazana nomamazala sebexabana. And then okunye esikubonayo ukuthi umamazala ebelokhe lesikhwele, so ukuthi lo ngumntanami abe sekhangela okwenziwa ngumalukazana ukuthi kamfakele imanzi, kaguqi, kumbe engxenye lobe ephakulula isithwala kasibumbi kahle, kodwa yena kuyinto ayenzela kuhle umntanakhe. Sokungazathi umalukazana unjani, uyadelela. So into ezinjalo nje esihlangana lazo ikakhulu emtshadweni lapha lekuhlalisaneni phakathi kwamamazala lomalukazana. Siyabonga laphana Samamo, siyezwa laphana ukuthi umamazala uyabe ekhangela yonke into eyenziwa ngumalukazana. Hawu bantu lezi zinto ezincane ezingadingi ukuthi kungaze kugcine sokuliwa. Lapho kudinga nje ukuthi siqondisane kuhle. Ngimtshele umntanami laphana ukuthi hayi nxa unikeza abantu abadala ukudla kuyaguqwa mntanami. Phela kwenzeka ukuthi umalukazana lo uzikhulelele esilungwini lapho kufakwe ukudla etafuleni, abeseke ngokuthi nanku ukudla. Angithi kenzeka lokhana abathandekayo. Kodwa-ke siyamfundisa umntanethu ukuthi siyaguqa ukwenzela ukuthi kubonakale kube yinto elesizotha, kube yinto enjani ehloniphisayo. Siyabonga. Nxa singena kusigaba sesibili lapha, ngizacela ukuthi asitshoneni isibili, sitshone. Ayikhuba litshone, siphume lempande, siphune konke silahlelele kusigaba sesithuba. Usamamo laphana kusigaba sokuqala uthintile okumbalanyanyana okwenza ukuthi umalukazana lo mamazala becine bengaswani sibili. Ngizabuyela futhi kuwe Samamo, ayikhuba litshone ukuthi ngabe ukhona yini okunye okwenza ukuthi bangazwani laba bantu, bangahlangani, kube ngani ngamanzi le-cooking oil, kube kanti balanda ukuthi bazokhulisa lo muzwana ekhaya. Samamo. Yebo, hayi ngiyabonga kakhulu. Hayi njwana sike sabetha-ke khona lapho ukuthi yizo izinto zona lezo ezenza abantu bengazwani. Okunye esingakubona laphana ukuthi ikakhulu nxa umkhwenyana singathi lithethe umfazi lijaha kade lisebenza lithumeze ekhaya. Ngezinye izinto sike sawubona emakhaya ukuthi nxa lisebenza lithumezela umama, kathesi alisathumezela umama, seliqala ngokuthumezela umalukazana. So ngenye ishift yona lesiyikhangelayo ukuthi sokutshintsha kathesi ifocus yokuthi umfana kasakhangeli umamakhe, uselomunye osemkhangela. So ngezinye izinto zonzeyana ezenza umamazala lomalukazana bexabana ukuthi hayi usendithathele isiviji sami lapha, lo kade nguthola angisena kuthola. Then lakhona lokhu isikhathi nxa kade lijayelene, umfana ejayelane lo mama ukuxoxa, betshelana izindaba lokubahluphayo. Kathesi umama usebona engasela thuba lokuthi efinyelele umntanakhe. So uzathola ukuthi lakho
umama uthola esencindezelwe ngaleyo ndlela. Then okunye khona lokho kade sikuthi ukuthi umamazala lomalukazana kunzima ukuthi bebonde. Umuntu othandileyo umfana osethethe umfazi wakhe, kodwa umamazala yena ayisuye othande umalukazana. So ukuze bebonde bejayelane, abantu abathathanayo baqala bengcike behlale 2 years to 3 years bejayelana befundana. So ngalesi sikhathi umamazala selethela umuntu la yakade engamazi, kakamfundi, kakabi kwazi akuthandayo, la kakabi kwazi ukuthandwa ngubani, ngumalukazana wakhe. So khona lokho kuyabenza njalo labo bexabana ukuthi abantu baphonga ukuhlala bonke bengazange bajwayelana lapha. So ngezinye izinto ezenza ukuthi abantu laba bexabana, ngezinye izinto ezenza ukuthi abantu laba bexabana esikhathini esiningi. So okunye lo kwamukelana indlela umamazala oyamukela ngayo umalukazana wakhe, ngenye into njalo eqakathekileyo kakhulu ukuthi indlela umalukazana abuye ngayo ubuye ngendlela ehloniphisayo. So esikhathini esiningi siyabona ukuthi ikakhulu ekuthathaneni okungasikho esiKristwini ukuthi umalukazana uvuke khona ekhaya, uvuke khona lapha umamazala laye sesembona njengomunye umuntu ukuthi lo muntu uthi la yolizana uvele uphuma emulini enjani yokuthi uvuka ezendisile lezinto ezinjalo. So ngezinye izinto lazo ziyabe zisolwa ngomamazala ezenza ukuthi umalukazana lo mamazala bengatshayisani. Engxenye futhi lakho okunye indaba zenkolo ukuthi umuntu ukholelwa kukuphi. Uthola ukuthi kalesi umsabatha usethethe maybe umuntu ongumsiyoni kumbe ongumphostoli. Laba bantu balenkolo ezitshiyeneyo benza izinto ezinjani ezitshiyeneyo, lokugqoka lokwenzela izinto. So kusenza ukuthi abantu laba benjani bengahambisani. So ngezinye zezinto lezi ezenza ukuthi abantu bengahlalisani kahle emtshadweni. Hello, say 7 minutes lapha. All right. Okay. Siyabonga Samamo. Uthinte into eziningi sibili ezokuthi thina sonke la abaningi bakhona sadlula phakathi kwakho. Yes, inkolo ezingafananiyo ziyaletha i-conflict ekhaya. Yes, ngicabanga omunye obengixoxela ukuthi yena wathi esenda wathola ukuthi la ekhaya bayethesa abantwana inkanda, but yena ungumChristian akavumelani lakho. But umntwana ngwakomoya kumbe ngwakoncube, yena ngumadube, abala ekhaya koncube bafuna umntwana betheswe, yena uthi mina ngingumKristu umntwana wami kanjani eketheswa. So kudonselwana khona phana, kudonselwana. Phumu uthini wena manje ke njengomama wabafana, lumfana lo othetheyo lo ufana enze sinqumo bani esokuthi engagcini phela sethethe mbisayidi likamama kumbe sethethe isayidi lomkakhe? Hayi, ngiyabonga. Kulapho engibona ukuthi kuba lokwehluleka okunengi ikakhulu kubo baba. Bathethe laba abantu ababili abazokulwa bona bethule bebabukele bathathwa. Ngicabanga ukuthi umfana lo osethethe umakoti omutsha kumele ame iqiniso, kakhulume lo nkosikazi wakhe. Umama amthande njalo, ngumama wami wangizala, soze kutshintshe vele ukuthi abe ngumama wami. Kodwa ke ngifisa ukuthi njengonkosikazi wami kube lama-boundaries ukuthi wena uhamba umgango ongaka usiyama lapha. Akuye futhi umfana ahlale lo mama wakhe.
amtshele mama yintombi engiyithandayo leyi, ungumama wami kodwa lo ngunkosikazi wami. Akwehlukanise abesebeka umthetho oqinileyo ukuthi umama laye antomama sibahashi engathethisi kumbe engahloniphi unkosikazi wami phambi kwami kumbe phambi kwabantwana. Laye unkosikazi wami engalingi adelele umama phambi kwami kumbe phambi kwabantwana. Ngalokho mbona ngani kungenza ukuthi kuhlaliswane kahle. Siyabonga laphana. Kuthiwa awufanelanga uthathe amasayidi njengomuntu. Kufanele ubone ukuthi laba abantu bongu-2 bayahlalisana kuhle. Bahogwe udlule kukho kumbe ngithi ngokwazi kwakho kumbe nge-experience yakho yonke. Useke wakubetha lapha uphuma. Singenze njani sibili ukuthi abantu laba sibili kumbe senze strategy bani ukuthi laba abantu sibili bahlale ngokuthula langokuzwana. Ngokunanzelela kwami kakhulu ngithathe lokhwana okukhulunywe ngusamama ukuthi kwesinye isikhathi umfana uyabe kade ethumeza lapha ekhaya. Kumele umamazala akuzwisise ukuthi namuhla uselomkakhe. Kungenza ngikhumbule mina ngingumalukazana. Umamazala wayelomamazala wakhe la. So mina ngahamba ngayabeletha. Ngisiyabelethela eSolusi, ngangihaliswe ukuthi isisu sasibuhlungu. Sasibhala izincwadi kwakungafona, bhala incwadi sengihamba isisu sibuhlungu. Usalindwe sezwile khona ukuthi isisu sibuhlungu wasethumeza imali. Imali zazibuya labo lo muntu obuyileyo kwakungabuyi uMalayithi. Umuntu lwana uthe sezofika le mali wasethola sengibelethile. Imali leyana yayingengilandela iSolusi. Imali yana wasebuya wathi kuthiwe ngiyinike lina mamazala kodwa liyihambise ngaphi eSolusi. Umamazala wahle wayithatha phambi kwami khonapho ngenxa yokuthi kwakuvele kuthiwe iphiwe bani yena wayithatha. Eseyithethe laphana waba nguye osefuna ukuthi imali leyi kayisebenze lokhu lalokhu lalokhu okusetshenzwa nguye okungasetshenzwa yimi. Mina ngathi hayi njengoba mina sengikhululekile imali ayisasebenzi lokho lina elikunakanayo. Kodwa okunye kwasetshenzwa kwakunakanwa nguye khonokho kokwethesa umntwana wayetheswa. Mina ngahamba ngathenga ukudla kudliwayo khonapho ngekhaya njengoba ngangimalukazana. Kwabuye enye imali masinya khonapho eyayisingezothenga ukudla. Mina sengithengile ukudla ngaleyani imali. Umamazala wayithatha futhi leyana. Lwana umuntu wayebuyelayo wathi hayi kuthiwe ngingayiphiwe ngiphe lo umalukazana. Imali leyana yasixabanisa okunye okumangalisayo lami lo mamazala. Mina ngahamba ngathenga lokuze ngimbuzi yami. Yena wathi imbuzi leyo oyithengileyo uzayithengisa, uzahamba uyoyinika abantu besitolo usiyathatha impuphu. Mina nami ngathenga kuphela lokuze impuphu yami. So kumele impuphu siphelile. Yena wathi kimi thengisa imbuzi uhamba uyethenga impuphu. Sasi ngumalukazana sibabili egumeni. Kwakusokumele ukuthi ngabe kuthenga lo munye umalukazana. Kodwa ngenxa yokuthi yena wayezondela ukuthi imali yayingasetshenziswanga ngendlela yakhe. Wayesithi mina ngithengisa imbuzi leyana. Wadala sibili kungezwani okunye okumangalisayo. So njengabomamazala ikakhulu entweni yokuthi nxa kade kule umfana ethumeza asikuzwisiseni njengabomamazala ukuthi hayi isithunyezwa ilo mnikazi wayo sisebenza ngendlela yawo. La umntwana lo umalukazana umntanami phela kakuzwisisa ukuthi hayi ugogo bevele ejwayele ukuthenga isawudo. Okunye phela nyabe sengingasakhumbuli ukuthi isawudo kalisathengwa yini. So ukuze sizwanane lapha kuhle ukuthi sifundaneni. Laye kangifunde njengomamakhe lami ngimfunde njengomntanami. Ngicabanga ukuthi kungasenza sihlalisana. Siyabonga. Sesikhulumile ngenhlupho
ngalokho kuhlupha umamazala lo malukazana. So khathesi sifisa ukuthi sikhulume ngezixazululo. So wena Samamo njengomuntu osebenza kakhulu labantu laba uzama ukuthi ubanikeze izixazululo. Umalukazana nomamazala abalaleleyo kathesi, ungabanika sixazululo bani? Siyabonga kakhulu. Hayi besifisa ukuthi aluba uthando lukamamazala lomalukazana lungaba njengalolu olukaRuthi loNaomi eBhayibhelini. Amen. Lapho sithola khona la bantu bezwanana mpela kuze kube nzima ukuthi behlukane loba omunye sengasela mkakhe. So singathi thina okwakuqala abantu nxa bengafunda ukwamukelana ukuthi umalukazana lomamazala bamukelane njengabantu asebeyahlala bonke okwempilo yabo yonke, njalo behlale ngothando langokuzwelana, ukuthi umalukazana ngesiphutha umamazala engathathi iphutha lelana abeselenza esimangalo sokuthi hayi umalukazana ngumuntu omubi ngoba wenze lokhu lalokhu. Hayi, abaxolelane nxa kulamaphutha enzakeleyo, kukhulunyiswane, kube lesisombululo, impilo iqhubekele phambili. Okunye njalo umamazala nxa eselomalukazana akubona ukuthi yisayini yokuthi la esekhulile, njengomama abona ukuthi uthando lwakhe uyaba sibili phakathi komntanakhe lo malukazana wakhe. Lapho umntanakhe ongumfana ophambanisa khona, njengomamazala laye ekhuze njengendlela azakhuza ngayo umalukazana. Okunye sikubonayo ukuthi umalukazana laye ufuna ukuprotecta umamazala njengoba sengumntwana omutsha osekuleli khaya. And then lokukhulisana, umamazala amkhulise umalukazana wakhe, amfundise lokho kumele amfundise khona, ukwenzela ukuthi behlale bethandana. Lapho ongakuthandiyo atsho ukuthi hayi malukazana, lokho sukwenze lapha akuthandi. Lo malukazana laye atshengise, abonise umamazala lokho akuthandayo langakuthandiyo. Omamazala bekelela ukunyeya umalukazana, labo malukazana bekele ukunyeya omamazala ukwenzela ukuthi kukhambisane konke ngoba sebeyimuli akusatshintshi. Siyabonga. Siyabonga. Balalela abathandekayo kuthiwa umamazala yekela ukunyeya umalukazana, umalukazana yekela ukunyeya umamazala. Selingabantu banye, alibonisaneni. La kungathi kusuke wangani awuhambanga kuhle. Hayi, njengabomama baleli khaya, ya asibizane singu-2, sihlale laphana, sikhuzane singu-2, siphume laphana sesihleka sokudlulile. Labantwana egumeni bangabona ukuthi hayi umama logogo lapha bake bangani bahitshana la. Ngike ngabona enye indaba ku-social media. Yeyi, ubaba lwana bekusechechi. Ubaba lwana uze wasukumisa unkosikazi wakhe wamletha la eduzane. Wathi angifuni kuzwa ngalo muntu, ngaziqomisela ngingedwa. Wathi ngiyafaka mina ama-boundaries ngitsho ngikhaya. Ngicela labo sisi bami ngabatshela ukuthi akula muntu odlalela kulo muntu. Wathi ngitsho sebekhulile labana abantu, uthe ngitsho labantwabethu esaphisiswa ngabo ngiyabatshela ukuthi angifuni umuntu odlalela kulo muntu. Ngathwala nzima ngalo muntu, ngimkomisa waze wangivuma, ngaqeda laphana ngalobola ngedwa, ngathatha ngedwa lo muntu, angifuni lakuzwa ngalo muntu. So nxa obaba
bengaba njengalwana ubaba engimbone lapha ukuthi zamani ukuvikela phela lumuntu laye ongena lapho omutsha. Ngibona ngathi kungaphiliswana lapha ekhaya kuhle. Bahogwe, uthe wena wafunda nzima lapha. Uthinta indaba yemali wayithathelwe esandleni sibili ibuye kuwe. Bahogwe, sicela ukuthi nje ukuthi khona pha umuntu kwaze kwahlala njani, wakujwayela njani lokana kuyinto, lanxa kwakubuhlungu kodwa kwajwayele kanjani? Yikho ngithe mina okuhle yikufundana. Mina lo umamazana ufese ngumngane wami omangalisayo. Ubusithi lokhu ngamnika ini ube ngeka kudla kuqedeni engamphanga. Lami bengeke ngidle loba yini ngingamphanga. Okukhulu yikuthi abantu asifundane njalo sibekezelelane. Okunye kuhle ukuthi sifunde ukubekezelelana. Khona phana mina ngathi sengenze njalo lami laye wafunda umamazala ukuthi imali nxa kuthiwe ngiyami ngiyami. Nxa ibuye lami ubabethe ngiphe umama ngangimnika umamazala. So okuhle yikuthi asifundaneni, sekele ukunyeyana, ngoba ingahamba indaba iye phandle kulapho ewonakala khona. Kodwa nxa ingeyethu lami lo mamazala khona phana igumeni lethu, hayi siyabe sisafundana, sizahlala silunge sibe bahle, sithole sesizwana okunye okumangalisayo. Asifundaneni, sikhuleke, sifunde futhi ukukhuleka sindawonye. Yikho okunye lakho okusincedisayo ukuthi lifunde ukukhuleka lindawonye. Loba umntwana egula, umalukazana angacabanga ukuthi umntwana loyo ngumamazala. Umalukazana akhulume, mama umntwana uyagula. Hayi khona ukuthi ngize ngizwe lami sengisizwa ngabantu kuthiwa umntwana uyagula kumbe sembona abangani bakhe bebuya khonapho. Ngoba umntwana phela mina ngiyabe ngisithi umntanami, uyabe ngumntanami. So umalukazana nxa umntwana egula, umuntu oqala ukumtshela yimi. Siguqe phansi senze njani? Sikhuleke. Asifundaneni, sizabona siphila impilo yethu enhle. Asifundane lalapha singathi sike sasangani siyagwenxana khona. Asifundeni ukuthethelelana. Yes. Asifundeni ukuxolelana, sifunde ukuthethelelana ukwenzela ukuthi phela kuphileke la ekhaya. Uqeda ukuthinta enye into lapha ubahogwe indaba yokuthi kungagula umntwana angingacatshangelwa, umamazala kangacatshangelwa ukuthi nguyoseloyo umntwana. Hathi laye umntanakhe. Umntanakhe laye uzwa ubuhlungu bokuthi umntwana usenjani, usegula. Yes. Phuma sesithinta indaba yabantwana. Abantwana laba abasakhulayo, umalukazana selabantwana phela la ekhaya. Kubathinta njani ukubona ugogo lomama wabo bengathi kabazwani? Kubathinta njani lokhana okuyini? Ngiyakuzwisisa okutshoyo. Kuzimuli zonke esigabeni ezingilaleleyo, kubo bonke abalaleleyo khathesi. Kunzima, kubuhlungu ukuthi abantwana laba bakhona lapha ekhaya sebehlezi bethiye indlebe besazi ukuthi ugogo ngalesi sikhathi uzabe sekhuluma lomama, kumbe umama ngalesi sikhathi uzabe sesithi ngogogo. Ubudlelwane esibakhayo lobu obakhiweyo ngokuyathatha umakoti elethwa lapha ekhaya buthinta wonke umuntu osemulini. Angithi kuke kwatshiwo ngalo ukuthi umakoti uvele nxa ethathwa kathathelwa wena wedwa omthetheyo. Lo mntwana ozalwa lapha ekhaya kazalelwa wena wedwa omzeleyo. Uzalwa engwala ekhaya ngokhulisa umuzi walapha ekhaya. So abantwana kuyabalimaza kakhulu ukuthi esikhundleni sokuthi babone imuli elentokozo, imuli ekhulayo, bona babone imuli eqhekezekayo.
ubudlelwano bakhona buncipha busiya bubuncane. Isigaba laso sigcine sesibona ukuthi sesikwazi ukuthi laphayana ungazwa umamazala sephakamisa ilizwi sebesilwa laphana, abantwana sebetshotshobile, abasakuzwisisi kuhle. Kodwa ke kudinga ukuthi omamazala laba abalaleleyo khathesi, asikhuliseni abantwabethu ngendlela enhle, ngendlela umlimi ayithandayo, ezakwenza ukuthi laba bantwana bakhule labo bebe ngabathungameli bemizi yabo, bebe ngabathungameli, bebe ngamadoda athembekileyo, aqinileyo. Umama uba yisibonelo esihle kakhulu. Indlela umama afundise ngayo umntwana yindlela futhi umntwana akhula abe yiyo. Lalaba abantwana abancane bakhula bebona ubuhle obusekhaya, kuba ngumuzi omuhle, umuzi olokuthula, lengxabano kazikho khona lapho. Kukwenza ukuthi kube kuhle nje ekhaya, kube ngumuzi omuhle. Ogogo bakhalela kakhulu, omama lapho, omamazala bakhalela kakhulu ukuthi omakoti bayabancitsha, omakoti ababaphathi kahle. Isisusa yithi futhi omama. Umama nguye olalowo mphumela. Ungaba ngumama usamama wakuthinta ukuthi indlela esamukela ngayo omakoti bethu. Umakoti ungamamukela mamazala ngendlela enhle, umakoti uzakuthanda, kanti uzakuzondelana, umamukele kuhle. Uzakuthanda, ube ngumamazala omuhle, laye abe ngumakoti omuhle, libe lemuli yenu ekhulayo enhle. Isigaba sifunde, ngoba imizi yethu kumele ibe ngamazulu amancane. Isigaba sibone, sibekwazi ukuthi laphana kulo umamazala lomalukazana abathandanayo, umuzi wakhona ulokuthula. Siyabona. Sibe zimuli ezinhle kuze kuthi omakhelwane bethu bahawukele impilo ephilwayo lapho. Sike sibone sibili, hayi bakhona abantu abathandanayo, abantu baze bebengani balamajelazi. Sokuthiwa uhambe namathelane lomalukazana wakhe, uhambe namathelene lomamazala wakhe. Bayabe bethandana abantu into enhle bayayizonda, kodwa thina sigqugquzela ukuthi umalukazana lomamazala abathandane ngendlela eqakathekileyo. Singakavali laphana, thina-ke njenge-Solus FM, istation sethu ese-Adventist, sigqugquzela ukuthi abantu kabaxolelane. Sesike sakuthinta laphana, abantu kabaxolelane, bahlale ngokuthula. So njengoba thina sikholelwa ukuthi abantu abaxolelane behlale ngokuthula, kambe ukholo lwethu luyasincedisa yini? Ngithi lusincedisa kanjani ukuthi laba abantu sibili sizihlalele kuhle? Sincedise kanjani ngokukholelwa thina ukuthi sikholelwa ukuthi abantu kabaxolelane. Angithi lathi siwonile laphana esimini yase-Edeni, umlimi wasixolela. So sigqugquzela ukuxolelana. So njengoba sikholelwa kikho khona lokhu ukuthi asixolelane nini, ukholo lwethu lokuxolelana luncedisa kanjani izimuli lezi? Ngithi sincedisa kanjani kumpilo zethu zokuthandana lapha ekhaya? Samamo singakavali. Hayi, siyabonga kakhulu. Nxa siqala laphana kuRuth 1 uvesi 16, ngenye ivesi esithathekisa kakhulu laphana njengamasala, nxa sikhayela indaba kamalukazana lomamazana, lapho esibona khona uNaomi esefuna ukutshiya umalukazana wakhe. Uvesi 16, uNaomi, uRuth uphendula uninaza lapha ukuthi hayi, mina soze ngutshiye, sizahamba sonke lapho esiya khona, lalapho ofa khona ngizakufa lawe, ngcwatshwe lawe. So ngezinye indlela ukutshengisela uthando laphana ukuthi hayi, nxa abantu behlalisane kuhle
ngempela sibili ukholo lwabo luyaqina njalo bazahlala ngokuthula. So yikho khona lokho lathi sikufisa ukuthi njengezimuli abantu abahlale ngokuthula, sihlale ngokuthethelelana, sihlale ngokuzwelana, ukwenzela ukuthi indlela yethu ezulwini ibe indlela enhle ezanika njalo isibonelo esihle esigabeni ukuthi nje abantu abakholwayo singafani lalabo abangakholwayo. Nxa sihlalisana emakhaya kube sibili kungathi lumuntu umalukazana uzalwa ngumamazala. Abantu labo bezibuza ukuthi hawu thina sihlala sithi ngumntanakho kanti umalukazana. Yikho khona lokho esikukhuthazayo. Siyabonga. Siyabonga. Phumu. Edabuma samamokho laphana sesiyavala. Enkolo yethu ku-Seventh Day Adventist sikholwa ukuthi sonke singama brothers and sisters keep. Kusitsho ukuthi khona nxa umama engalabudlelwano obuhle lendodakazi yakhe kumbe lendodana yakhe, umakoti uyathola omunye umama enkonzweni omdala ozakumncedisa ukuze akhe ubudlelwano obuhle lomama wakhe, umamazala wakhe. Inkolo yethu isifundisa kanjalo ukuthi silamadodakazi lamadodana amanengi, kodwa ma kungani asilabudlelwane kahle, siyabathola abanye abasincedisayo enkonzweni, abadala ababa ngabasizi bethu ukuze sakheni ubudlelwano obuhle. Siyabonga sisiphumo. Bahokwe. Siyabonga. Ukakhulu nxa sikhangela kunkolo yethu njengamasala ukuthi esikhundleni sokuthi sixabane kumbe ngixabane lomalukazana kumbe umalukazana axabane lami, asifundeni ukukhulekelana. Ngimkhulekele laye angikhulekele ngoba umkhuleko uyatshintsha umuntu. Ngikhulekele ukuthi ngifisa ukuthi imuli yami ngekhaya siphile sibe lomuzi olizulu elincane. Sifunde ukukhulekelana. Siyabonga. Ayikho into enqobayo ulutho njengomthandazo. Yes, njengomkhuleko. Asifundeni ukukhulekelana. Uze wangikhumbuza lapha uBahokwe umamazala wami sowalala. Wayethi noma yini okungathi kumoshakele lapha ngingamuzwa sesithi dawu. Engale endlini akethi dawu, angikwazi ukuthi usembizela ukuthi siyekhuleka. Noma kungabe yini ngamuzwa nje ahambe evrandini lakathi dawu, sengikwazi ukuthi uma ngwe umbizela ini umthandazo. Wayethi lanxa sokuthiwa kutheni uzathi dawu, uma ngifika endlini asiguqe phansi mntanami sikhuleke. Asikhulekelaneni. Yikho kuphela okungasinqobela ukungezwani phakathi kukamamazala laphakathi kukamalukazana. Umamazala olaleleyo, imfundiso yakho iqakathekile. Iyasenza futhi umalukazana akhule laye. Sorry, abe ngumamazala wakusasa ozathungamela laye omalukazana bakhe ngendlela lawe omfundise ngakhona. Yes, ubaba othetheyo olaleleyo ungathatha amasayidi. Uke watsho laphana omunye wathi ungathatha amasayidi. Lo ngumama wakho, lo ngunkosikazi wakho. Kodwa noma kunjalo faka umgoqo la uthi lo unkosikazi wami angifuni lakuzwa. Lo ngumama wami ungamdeleli. Umalukazana olaleleyo, ngithi mina awukho wedwa. Awukho wedwa kubo konke ohlangana la. Mina ngithi
ngesibindi qhubekela phambili. Uhlale ukhuleka isikhathi zonke, utshengise futhi inhlonipho. Ungafaka amandla akho wonke, kusasa kuzabonakala izithelo ezinjani, ezinhle. Kusasa kuzabonakala izithelo ezinhle. Uzuthi lanxa kuthiwa abanye omamazala sebekhuluma ngabomalukazana babo, umamazala wakho athi nothi owami umalukazana. Hayi khona ukuthi umamazala abone ngesigubhu se-oros sesigiqika kuphela egumeni. Kulomunye umalukazana engangimxoxela ngumamazala wami oswalalayo, kuthiwa wayezinathela amadrink akhe, idrink yakhe ithi ngaphela umamazala angazange ayinathi, athuma umntwana ayenika umamazala isigubhu athi tshela ugogo ukuthi uzavubela amahewu. Asingakwenzini lokhana bomalukazana abalaleleyo. Asibambaneni kube kuhle kube njana. Ngizacela abangani bami bemvalelise. Siyabonga ukuba lani balaleli. Sengathi esikufundileyo singafunda sikhulekelane, imizi yethu ibe yimizi engamazulu amancane ovalelisa ngubahoko. Siphinde sihlanganeni njalo. Ovalelisayo nguPhumuzile Moyo. Salani kuhle lonke balaleli. Ngiyabonga. Ovalelisayo nguMoyo Mpofu. Lisale kuhle balaleli. Lisale kuhle balaleli, imo wenu u-Oxy uMadawu. Ama-comment enu, imbuzo yenu, yes, ukweluleka kwenu, cela WhatsApp kule inamba 078 195 1747 078 195 1747. Sihlanganeni futhi kusonto elizayo isikhathi 2 p.m. kuSolus FM 93.8. Lisale kuhle. You are listening to Asakhaneni only on Solus FM 93.8.